akwankyere hwe e ya kohwifo akwankyere eye prophet Naakwaa Isaac sa papa Naakwaa Isaac yi ma me nkyere ni yie okay onye prophet o okay onye difo okay but any break oba abeka odifo ba na ohye na se a na nke wo so brain once na otete no sa odifo ba no oye me friend okay ne ma nyina ye madamfo any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHSO moso fo munuaba epesikapa ena mutimini na kana wahala dwumedie ena moniguso a mohwe na abusiafo sede nkana nsinka asofo ho nsensem sori ye ewo maigan na mu a ye yi wo mo firi nyame ne wo mo mfiri nyame edie ne nka bra so senka asofo bi no mo so ebesua ebenye sua de bi ede afrim na so ye sede ye ka no se futo we en sakre ni pedi san so hwe bi no mo kwampo me bra so hwe nim en so ma yo ma de sen so hwe we kura de still won sua hwe emfa emfrim na meka kwa kosi se mo be ka ya expose a ekoso wa sofo no enchen no sofo a ni din edem ye Reverend Anasa Prophet Naakwaa Isaac ni din ebebepie mu ewo ye Honorable Kennedy ni expose no elho ma chese ye papa yi ede enkotodwini ni suo e na ode ba ye Honorable anim e pa na chose na komma eda na asore ho a se asore no bibinya to chema wo bewu ye papa ye Honorable de nsem tu da ye vena water yi na chese where you le boyfriend who dey won no sticker ato ho a wo turn 200 cedis na won kro ne ba no mu ho chelpa o dey ba beto abonti enim sinke ye papa yi we ja ne nioma na se we ja de nka wo ye na se na koma ben na asore ho na so ne dey am no ka se akwankyere butubutu bi koso wo na asore dem won ma ni nyina ye this way akwankyere na ebusuafo esewani sese ye kai de cho mi twa me ho na me ba ndi mu nchemu ba beso the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura abusiafo mesanso emamo akwaba ebiem nyumekwa eso yasen eye mama Juliet Ventures oba ne nchensen papa wo ba odi besie se o kitchen ama won so wasipi esiteti mianu anuane ama ukunu ana se eye wo busuafo abo won nsa no ede ne e menhwehwe ba bia se eye mama Juliet ne ko na obenya nchensen papa edi wujuma obehu na chi akwan ewo eye abekan la pass obetumi afa ne number ewo screen yi eso na woni no atwetwen enkomo edansi a wasi abie wo roofing papa ede aboso de na ne neat roofings wo mo ene bebo wo dan so ede ama wo dan no so ate apo ama dan no esi ho no ma na chese ehome nsu to awi abonchense no empa de biara eda hwehwe neat roofings echi akwan na ene wo mo endi kasubum wewie na wo office wo fie wo store baby wo bi a wo pe eye aluminium works se enkoso mfamam eye glass works say ye glass door say ye glass window then na wo hwehwe ene call eye Winners Aluminium Limited na wo mo endi sa adwuma no emfama ombeye ama wo hunu se ampa 12 sika engu na abusuafo ene den opanyi kasi amene no etwetwen enkomo eye Prophet Bernard Esiam na asafa wada no eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry abusuafo kan ho ene yombonra eye ensem nimu odi fo me mo akwaba bijuso ba pasika bibi aboko die Krista da Roma asafo mass of mama obia tiapo nyame adom ye ho den se kyoro kronkron no ede radiase odifo mene wa na ahwe video ora mchese me de eya mesirimpo akwankyere me pese yen starting free baby ni emfa nkodru baby akwankyere e kasa akwankyere eno kura ene den
Bible say Erade koto onifredi no. Ati ase a wadan subura no ho ache no 38 years. Na edi akwankyere no kyere no. So ati ase odifo Elisha. Bible say mra Elisha ba be wo da owu mpaso awasensen. Na oman bi kwa akoko. Na oka kyere oman mu mpanimfo nso mu mfo agyan. Na mo mfa mama to ne nkyɛn empredu do mbetu agyan no. Ene kyere nkunimdi. So ati ase e ba Peter Paul no mo so Philip ni Timothy mo so. So ati ase o si yen sika ne dwetɛ de yeni bi o. Na emom Nazareth ni ba Yesu Kristo di mti ye de yi. Nante. Akwankyere hwen e ya akohwifo akwankyere. Prophet Naakwaa Isaac. Sa papa Naakwaa Isaac yi. Ma me nkyere ni yi. Okay. Onye prophet o. Okay. Onye difo. Okay. But any break. Oba abeka odifo ba na ohye nase a na nke wo so bre no wase na otete no sa odifo ba no oye me friend. Okay. Ne ma nyina ye madamfo but ade a epie firi ne ho ba no ho oni made oye dabie okoto fried oil na me nkyena se okoto fried oil na wa to foda water na wa pe ma me na me kan ne ma ni bi ni nkrofo bi na o ma hyedem ni wo hwe voda water nya de gu fra to wo hwe gu pa no wo numu a wo ma de o mo ye na senti aba de nu ma bugu gu ntu ankete enti nkola nso metimi atena de enwa ba 10 hours ni yesese gu bottles mu ni ebu aso nya de lebo fa ho enti bu sa ho se papa we ba bonti no be ton sa de ma wa e de na kire so a prophet okay kan Isaiah chapter 6 verse number 1 but if you some Bible say odifo ni dima. Okay. As a prophet, you was so young intercessor. So what you say? Enuntina Elia ne ba akonfo nsia ye. E wo ngo pepo no so what you say? Wo mo bo gadata. O se mo ba difo ne ba akonfo. Mumfram nyame. Na me so me from ewura ne be hwe nyame a odu oja ba de ne mpai bo so. E ye mpai no mo boy. Okay. Wo mo ye incantations. Akonfo ne sika ntwa na akonfo mu hye obi o mo de sika ntwa ne ntwa. Ba da do be hia Elijah no. One of the sick and a bar no cat. So what I say, Bible so much it's someone come no moja pramum. Now for deep for Elia to no say. Or some munyaman wadana, munyaman me pato or cotoletiana. What I say, Bible say Elijah you are catching and Kwan say, Munya altar mammy. Namun consuo, altar, no moon to try and fear and information. Namin invokement. Na yen share radio do jabed in a man pie boss, a young pie no boy. So what I say, but who should tibia, sa woman conform far. I am in wood ya hagan of Wobimo. Or do you want to be now so one pie 5 hours, 6 hours non stop? Hey, sister Abro, me to be jam and now so 9 hours. Me say one night as ya, me say one night as 8:30. Me jina wa yen 2 hours. And 2 hours next no. Empire chibu sa kopama no pa 5 o'clock. When go some far prayer member biani. Mi wia, mi kofia, mada ye 1 hour. Me sorry ya na me ko baby am ko jema ho the Holy Ghost temple. Now some dia manfo bi hu nsam ko. Wo ma ye bom paya, wo man tima nya o jema so me ko da wo mpa bo ade mo. Enu nti na ha ye odima. Se me ye odima na me ka cho se rade se sei, ana se sei ya. Uko baby ya. Sana beba. Prophet, you share a prophet Naakwaa Isaac. I also want to do on your prophecy. Say, a net day. Oh, yeah, a year a quanchera, oh, yeah, this way. I just said last year, 2019, we ye be. And to say, oh, per day or brabo moi. So for some person, a damn row with church members are brabo moi. This way now, but on their more mamma, many day or my brabo. Now, quanchera, as a tray saying. Mekase. Ope se de oba abrabo mu a abrabo konkron wo be hwe ahusi wo be mampa bo atimi wani beda ho na nipa na oti aso dem oju obi yire ne kro na odi ti aso dem no so ati ase e na meka se encheche difo bebre abon. Okay. You frame me as a prophet but me kwatete me as an evangelist. Okay. So ati ase na minim se odifo ko so call evangelism e ma Kristo na minim da. But ye be evangelism word ni ma me no Bible ma be hu say as a prophet of God ye
was so come evangelism as an apostle. I was so coaching a crama use. So what I say, but I could shibra woman fan. No good prophet of God, about your mama yellow. So what I say, Bible said, we have fluent men saying, I'm here, Juma. Okay. My making kind, Jeremiah chapter 48, verse number 10. Was no man can your year a radia Juma biera biera. And no man can the or some kind of Nafrumuba, every moja shio gumu. And no man can nipa, or Yankupa Juma biera biera. Every month's time, Abraham, a barber pim and then mesu. Or divo benodia is our quantity of abape. Ebe see that. Eti, Busa say, I quantity for him. Bible say, Yanya Gamamo, and only a few yenala. Yanti and Wabra Kron. Bible says, turning from Bible more thing, and yet your market here. So what I say, James chapter 4, okay, verse 18 bar. So what I say, I turning from Bible more than a year market here. Monte Momami Christo, Nami many Monyam say, it will be a house. I didn't tell members of Mabra Concron. So what I say, sometimes no material teachings. Teachings now be anymore. Obi timi so say ada minim se sa de wo ya ewrade ntimi nhira wo no ma kyerɛ no de nti a wo sa de we ewrade ntimi nhira wo o kyiri bɔne ba oye bɔne anu aduru ade ba ko ye ewrade fɛ ne sɛ wo be pa wo kyefu bɔne no mu na to nyinaa mu no wa submit wo ma kronkron ye sɛ wo ba bra ba kronkron a o mpa bo te sa prada so what I say but o ma bra ba kronkron a obetima bɔ mpa be 10 years Kristo onyi wa no da Obetima Babrabo Bonnie and Snowbomb Piper Christ Umfiuda. But Usani U10. Now Mount Sasupa which ya on Piper Bunina a Yaduhamo Christian. But Christo Tia, I want Mida Odin in Piebam. So what I say, but I guess I'll consider Funway. I am in Woody Hagana for be Babu Badam. Prophet, because me say because of and church omunimu more the betche woman so man am so ma dwuma ya ha so for ne can be no mususu de because so for be ka kira we say for this way bra ye be ya kwankire wo de ani say odi brodo be kan we now so we de eche now so all because of a down person ba e dent na ma ye tumrika e kokwaji say kwankire we bi aye ni na wo hunu say we enya na say ye obaba sika ma men kan say min fa papa e hun kire o okay emre bia na ho asem a mo interview mi wono ho obi fra mi frika asoa o se oye pani pa o mo san fra mi say o mo person mo ba ye mpa ebo ni bi okay but because of coronavirus nti ye san resafo ye ho ni a start enti o fra mi o se na ne yire bowa ono ankasa bowa ne ma bowa e no mo ko papa yi ho okay o se o mo nso bi mo no me enso na mo tua 5 million wa mo no nso bi o mo handkerchief e no so 5 million wo mu wie wo mo san ba for 10 million o sere mentam kasia mi wura mfida se me boa Kristo no me na on say masifo nyina me se papa ne frɛ mi ase difo me pese bi twa me ye WhatsApp call video call na hu se ne me tie and me wife there is one direction part difo ma me se me ntimi hu fi bɔne nyina mu na me nyu su quotation fa mo mpai na Kristo be je me mama as magic oye ya so be hu mo fie ye starting pai bokro be so be hu mo fie na me se mpa achew se Kristo ajewa 25 million e wa kekew puhu enso 5 million papa ne eje ne yire je ne ba ne je omu no mo saba for 10 million de peso 25 million e bia na ope Bible sisi kani bri do wu afa no correct so what you say na abrabo boni omo ye wo mu no e na un say wo ma twa mo di nyina there is a spiritual backup okay enti so mu nye dua na otentam wo mu a na so mu ha spiritual they will do invocation me se be ba mu attack o ma soma ba me so bi ni so what you say ba kukura ni wetentam ba kukura ni ho shadow honorable Kennedy Babonte na wo ka asofo ye ni mu na Ghana for ye te honom ye say o na honorable na wo de ye say ye parliament na bewo wo be hye wo ye ma hye bedwani wo ye politician and fa wo anu nto aye asofo ensemu enso so ye papa wo be ka ne ho asemu a just wo di inkotodwe enti we say honorable ehunu no wo ka efon so wa ye mfom so ana unse Bible akasa na edifo atoro fo beba
omo di midin ba be hyenkom se wo de eya se ope correct edifo pa sometimes on me kai se koya asori bi wo asori bi ma ye bompa ye ma aprada boy wi aketi ne nso ntoy e sustain wo wi be 5 minutes o mayra assembly okay mayra ho na bayima pokwase mayra na bayima be ma me warning se edie na me pa hu wo ma ye o ma de mi firi mfa na me ba be se o ma de e no mo ka kire me se me sofwo wo mo be se na adwen na wo ma me ma mayra ma ye program bi sister be 4 years ni me nko mayra da ye mfra ubo ewura se adenti na divu ogbo mpa ya ma prada sustain wo wiem e be pema so de dan no so me ntam kese afena membe so bi egane da me si Kristo e born mpa ye invocation so onwo prada ma ye no enu abon e che dia be na pese hu ye pon ya no mo bai me si bi hu nipa life o wa bonchu wo tu aba asore dem e ma ya loki asore gate afena oses wo gane entu ba de no be hu difu kan ene difu mfiri nyame so what you say eya me hu bi de omo pa kire odifo bi ampa ya boy o odifo bi ansini ti no nya nwi bi mu na pampam so what you say sa omo bra bo fun no omo bo edifo nti sa enoma nketenkete ne wo se ende di maye hunu se we mu nyina no emfiri nyame sa pepepe okay odifo de nka ode fo mu wura mpai bom empire no den sisi ubom wan ubom sha nyame sunsun na du ye adwuma the reflection beba so acha che to bi om na mani bi da papa be timi abono obon da wa na onkunko start ye no adwuma but eje sa kwanchira fun no e no man Ghana so ye hu de ha o ma dwen so acha che wo ye jeni o mo ma o last odinfo bi fra bi free motive issue se our TV station mi money di bi nchi no problem difo ye hu se wo de no kwan nante pa na me no mi wa sama me bia TV station 2 wo de onte ye nka ho opa be ma ho kwan ya be mu aba be join ye na ye bia so de kakra ka ma oni atoka ma wo hwe mama me ntam kese ye afa be wife to na ne ho so da ma nye o me se me nyame oyi ni wadi kira me won konko dan wadi kira me nko join sa nkwasiafo we na mabusu am be hwete no way kakra de be na mu di akobo sasa de be na mu but obi bia ba before Holy Ghost and fire prime ministry there 100% me karade ntam so what you say and a Christian so promise me say me gina ne mu di me di kro me bo abrabo konkron ne me gina mu ye dia asem bia me be bia no be ha ya ma me prophet o hwe eya asofo a wo mo ye sa enoma we ya ena akwankyere we ya ena o hwe eya ensakraye bi wo ma brabom ne pe bi wo ma brabom a beboa ensore ma beboa man Ghana na unse eya akohwisem me one time wo eya ensem se ba na kaka me nsem there was one day bi na asore bi ana mi wom emre bi atwam ne na na asafo bi si ho no mo ye program okay. Na because of any mushenti o man foma nto asore program no so bi e na papa kwahwe akwa bi a mo from adifo mo do mo tutu program no so ti o ma bompa ya we ya ne ehunhu mahu krama wa asore dem ho mahu pramire mahu we ya by for we say ti the last end of the program that day na ne asafo ma na danfo pa me refi ni din kakra and a buy na oba no 5 days oba no wan for bible ama enso ya sofo me sew e bia na woni phone so e dia woni phone so ya ma program bible me no je me bible me so man fa ma no na the very last day the year program no me ntam kese me wura so dem na edifo no mo so me edifo ni bi so senior prophet we dey enim say wo anim change be je man kakra na mfa mfa mpai bum see ye do ene day ene mo sister ye bompa sa 3 hours me wie me ho fifiru se shura afa obi abre ti me ja mic ma panini baako ena mpanimfo ne baako fa akiri difo adai o bompa sa adie na woje ye pesika hwe ba bi ade ni free ba o
ye pesika o se mpaebo na che se nyoma ekoso nyina ye sikanti e na me come adum se mo bobo badam hwe congregation ti aso dem wo obi peso break through ya enso wonya because of sikanti o ye program o na me so me baje dum wura mpayem e na do no so baje mic no papa ya me kana sem ono so kasa ya ma ne bo anopa 5 o'clock Merci. Na program omo hihye program so apaska Ebradia because I mean me program wa wo ma me no me program nyina be 4 years ago obi oba me program bia dia dance say ye program me pese be hunu se Kristo ajew so atia se eti wie program etimi eye invocation ekotwen rade be the same day ade chi yana makọ because enim say ade sa me saba so atia se eti because of enwanko ni tinye ye program no enye ye sika ye painting odifo ye de ensem no se wo hwe wa hwe de course wa tibi wo wasum afoto ben e na wo de be ma ye ganafo ye ya ye pe akwankyere ye ya ye pe ye enkomhye ne wo nkro ne ban afoto ben na de be ma ye oba pa sika me da wanu ase mesro sese wutie mi a ahobrase obuo ne ani die odifo krunkrum bi ofri Yesu Messiah onton meko onton nchene onton abura mu nsuo onkasa o maame ye bayifo tie na tie me yie se odifo no nkonku na de ne ya adwuma oja na nkasa be peki bayi ye mo bayi o mesrew hwe mo nnoma basa o mo ye no difo fa du hwi amerika ko ntimi ntubi ya koto asore kura be ya den mesrew o de hwo mo nnoma no mabra bo basa o bri ti o manim sister bra entunya nsa wai wani afura ana wasunsu asi enuma bebreba akoshi entu waso entefo bible so be yuna ye university so ayese na moto die obefu afo nanum udim papa ni mbone adenti na ye bukom still na wakoni ye bukom okwa so bia busa kristo aha ote ho ana asa wonte ho nyame ohom ani papa na ye adwuma ansan wakosa asore no me ame no kasai sa ba frame ya ana so pese di wa brabo ye di bibi mo dwuma mo abo me ho mpa ya ansa busa kristo se Nazareth ni bei papa di fo ye okasai enti ofriu ana so mfriu bo me ho mpa ansan wa fa telephone afre me oba pa manu ato abaso fa o telephone number to jamae mesra se ebia ohabi da oso nya mane bi da oso na obeso frame ya mesra obeja nkwase ya mpaye bo mesa kan impre no so meja nkwase ya mpaye bo ena mekoji bosom mekoji aduro ma me na aduro atom yam odifo wa moa mi amewu o ne no obewu wodi ahwewei ebia na pese nya me ye bibi mo wa chichire wa bompa ya ntentam ana so pese wo ye biribi wa brabo mu a wo do we dia pre ya bra ahade nyame tumi eye kese wa ha nyame nkonkon tumi eye kese kristo ani mo nyam se eye bebere wa ha ye bedi aboa me number betima rechi mo sini 020-385-1633 020-385-1633 ana se 0249-631-876 0249-631-876 nyame obetina ni mu kire manu ato baba Abusia for a Prophet Bernard Esiam and Amotene Canon as a for no said in Deacon Kayeno Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Abusia a what and I'll be when a chop said or the number Sujan BBN and not as a one no Eddie a yen kita home. Ha any did you make the niece subscribe to your channel when ye are now mere Adoman said in your upload the video be also its many notification. A be more like your videos na share from my Abusia for any adofo wait me follow yen where IG page @sumagh_. Me amedi dwuma de ho chia me midi ene epesi kapa dasene yebesane share makram.